Konferenca z naslovom Challenges and Impacts for Individuals, Organizations and Society je organizirana strani Fakultete za organizacijske vede v Kranju Univerza Maribor. 3-dnevna konferenca je že 26. po vrsti in je potekala na Bledu. To leto se je udeležilo 157 domačih in tujih strokovnjakov iz 17 držav. Posebno pozornost moramo posvetiti tudi odlični kombinaciji združevanja prečudovite pokrajine z akademskim in poslovnim znanjem na področju inovacij. Organizacija tovrstnih konferenc zahteva kar nekaj priprav. Je najstarejša konferenca e-poslovanja, ki nudi priložnost za mreženje in novih izmenjav. Osnovna nit letošnje že 26. blejske mednarodne e-konference so e-inovacije in njihov vpliv na posameznike, organizacije in družbo kot celoto. Sprašujemo se, kaj sodobne informacijske tehnologije in rešitve prinašajo v našo družbo, v naše vsakdanje in pa tudi poslovno življenje. Na tej konferenci naslavljamo različne tematike, vezane tako na družabno poslovanje, na nove tehnologije, na internet prihodnosti, na e-varnost, na družabna omrežja in njihovo uporabo v poslovne in privatne namene, potem tudi o varnem staranju, o inovativnosti, o novih poslovnih modelih, skratka vse tisto, kar nas danes obdaja. Ta konferenca ima dolgoletno tradicijo, je ena izmed prvih na svetu na to tematiko, torej začelo se je z računalniškim izmenjevanjem podatkov, nadaljevali smo z elektronskim poslovanjem, sedaj pa v bistvu ob vsem tem razvoju proučujemo vpliv vseh mogočih tehnologij, ki nas spremljajo v življenju na naš vsakdanjik. Torej je tradicionalna konferenca, njena značilnost in pa posebnost je pa tudi v tem, da pravzaprav povezuje ne samo raziskovalce širom po svetu, temveč tudi gospodarstvo, predstavnike vladnih organizacij in pa tudi ponudnike informacijskih in komunikacijskih tehnologij in rešitev. To je pravzaprav eden izmed redkih takih dogodkov na svetu, ki uspe povezati vse te osnovne oziroma pomembne akterje v naši družbi. Inovativnost je pravzaprav tisto, kar nas lahko pripelje iz krize in nam omogoči obstoj na tržišču, ki je danes globalno, ni več lokalnih trgov. Tudi v Evropi Evropska komisija zelo poudarja inovativnost, naravnanost k inovativnosti in danes govorimo tudi o družbi inovativnosti. Torej se premikamo iz družbe znanja v družbo inovacij, inovativnosti, zato je pomembno tudi, da spodbudimo ne samo uporabnike k uporabi tehnologij obstoječih, ki pač so na voljo, temveč nas same spodbuditi v pozitivno naravnanost, v željo po tem, kar delamo, v ustvarjalnost in seveda le to nas bo lahko potem tudi enkrat pripeljalo k večji uspešnosti, ne samo nas posameznikom, temveč tudi družbe kot celote. Letošnjo konferenco je povezovalo kar nekaj govorcev. Peter Florjančič, Petra Majdič, Karin Stana Klajnšček, Werner Dorfmeister, Tomaž Vidonja, Jese Marš. Inovacije so skupek kreativnosti in uspešnosti vpeljave le-teh v proizvodnjo in imajo neko tržno vrednost. Zahtevajo kar nekaj sistematičnosti in organiziranosti. Danes so inovacije velikokrat kombinacije že obstoječih tehnologij. Da posameznik uspe kot inovator, potrebuje še druge veščine. Ni dovolj biti samo inovator. Seveda, po eni strani je potrebno biti sposoben zgenerirati inovacijo, po drugi strani pa gre seveda tudi za organizacijske in najprej marketinške pristope. Marketinški pristopi pomenijo seveda raziskavo potreb trga. Če teh potreb trga ni, gre seveda za generiranje potreb. Potem naslednji korak seveda je sama inovacija, ki se lahko človeku porodi, lahko pa je rezultat dolgoletnega, dolgotrajnega trdega dela. No in seveda za samo prodajo nekega inoviranega produkta pa je potrebna tudi organizacija. Tako da inovacije same po sebi nikakor ne zadoščajo za uspeh. Kot sem povedal, potrebno je poznavanje tako marketinga kot organizacije vseh poslovnih funkcij, od proizvodnje pa naprej.
Tudi šport in gospodarstvo se medsebojno prepletata. Več o vztrajnosti in izzivih, s katerimi se je srečala v svoji karieri, je delila z ostalimi. Zagotovo bi lahko bila vedno še bolj uspešna, tako kot na vseh področjih je vsak lahko še bolj uspešen, ampak mislim, da sem imela lepo športno kariero za sabo. Seveda smo bili soočeni z vsemi izzivi že od vsega začetka. Moj nasvet, ki je pač pri meni res neki valov čez celo kariero, je bil ta, da počni res tisto, kar si želiš, pa kar imaš rad. Zato, ker potem tudi takrat vsa odrekanja, vsi napori, vsa dodatna dela ti nekako ne bojo odveč, če bo tvoja služba, tvoj hobi pravzaprav. Tako da polagam na srce vsem mlajšim, vsem tudi v gospodarstvu. Najte si poklic oziroma odločite se za poklic, ki vas res veseli. Malo razmislite, kaj ste sanjali, ko ste bili majhni otroci, kaj bi pač postali v življenju. Tako da mislim, da ekonomistov imamo trenutno že dovolj, tako da lahko zberete kakšen drug poklic, ki ste ga sanjali že od majhnega. To je pač pri meni izziv pa, da denar ne kupuje vse. To se dolg časa sem imela jaz pa oči nekako take pogovore, ko sem jaz trdila, sej, če imaš dovolj denarja, lahko se kupaš in je on stalno trdil, ne, denar ne kup vse in moram reči, že zadnja leta svoje kariere sem to spoznala, zato ker smo uspeli smo sestaviti ekipo, ki dejansko jim denar ni bil najpomembnejša stvar, tudi maže oziroma oprema smo jo dobili na drug način, ne preko denarja, skozi prijateljstva, skozi dobre odnose, skozi rezultate posledično, tako da še enkrat več, denar ne kupuje vse, bodite izverni, če pač nimaš, bod malo bolj kreativen. Razvoj in raziskovanje sta v današnjih časih ključnega pomena in tudi tu ne smemo mirno mimo. Torej, danes sem predstavila novo raziskovalno in razvojno strategijo Univerze v Mariboru, ki je nastala v bistvu z poudarkom na vseh evropskih dokumentih, kot so Evropa 2020, Obzorja 2020, to so perspektive, ki se začenjajo z januarjem 2014. leta in zato je prav, da jih upoštevamo, hkrati se pa obračamo tudi na vse dokumente slovenske, ki nekako narekujejo, da se morajo raziskave dosti bolje povezati z industrijo, torej da moramo biti dosti bolj poudarjeni na področju intelektualne lastnine, inovacijah, kar je Slovenija v bistvu še vedno, čeprav napreduje, ni toliko dobra, kot bi si želeli, da bi bila. Torej imamo izvrstne znanstvene rezultate, vendar jih je premalo prenešenih v prakso. In ta naša strategija v bistvu govori prav o tem, kako povezati, kako pripraviti most med univerzitetnim okoljem in našimi industrijskimi partnerji. Z namenom izdelave strateške, dolgoročne strategije za vključujočo, pametno in obnovljivo rast regije ali pa tudi Slovenije. Torej v naši raziskovalni strategiji oziroma viziji Univerze v Mariboru smo zapisali, da v bistvu je raziskovanje poučevanje in poučevanje je raziskovanje. Mi menimo, da so najbolj inovativni del naše družbe prav študentje, tako do diplomskih, kako tudi podiplomskih programov, ki jim naj pomagajo postdoktoranti, torej te, ki že imajo doktorske nazive, hkrati z njihovimi mentorji študenti. Zato smo pripravili celo vrsto programov, predvsem sodelujemo z našimi finskimi partnerji iz Demole, iz Tampere, ker želimo prenesti te primere dobre prakse v Slovenijo in na osnovi študentskih projektov, ki jih razpiše industrija, naučiti mlade, kako najbolj inovativno raziskovati in kako te dosežke prenesti v prakso. Torej nam se zdijo študentje izjemnega pomena in se mi zdijo bistvene naše družbe razvojne. Vsaka nova stvar čez nekaj let postane zastarela. Tako je tudi z inovativnimi izdelki. Večinoma se pojavijo nadgradnje prejšnjih izdelkov oziroma storitev. Tudi v IT je tako. Po besedah Wernerja Dorfmeistra v preteklosti nismo nikoli razmišljali, da je možno združiti računalnik z avtomobilom. Vse to pomeni razvoj in napredek civilizacije. Zanimiv je tudi vpliv. The impact will mainly come in terms of being more efficient, do things faster and achieve new ways of how we collaborate and how we can access new technologies. It's about, think about what cloud changed over the past years. When 20 years or 10 years ago we wanted to access computing power, when we wanted to have our own website, it was very complicated. People had to buy their own equipment. Today
Students can open up new shops, can realize their ideas without a fingertip in the internet, can get access to computing power and services they would not be able to afford by themselves. So that is what's going to change. We get more access to things and we get more freedom of do things by ourselves than to let big companies do these things for us. So I think the biggest change is, besides being more effective, also to have the chance of do things directly by ourselves and give small companies or students or individuals the opportunity to realize their ideas instead of waiting for big companies realizing their ideas for them. We see a tremendous impact on IT services. I think when we look in companies like Hewlett-Packard, how they worked in the past, what we sold in the past as products, and what we are going to sell in the future, it has a tremendous impact. We have been transforming the whole organization from being a hardware-oriented company, a products-oriented company, into a service-oriented company. So that what changed in the past. That what is coming next is that the type of services that we are offering, the type of services that will be conducted by IT services are going to change. So, for instance, I give you one example. Think about an infrastructure environment like a railway in a city. Railways in a city always used very close technology that came from traditional vendors. In the future, more and more of this technology will come from IT-oriented companies, and this will change a whole industry, but it's not going to change only the railway business and railway industry. Also, it will affect healthcare, it will affect communication sector. Napredek in razvoj človeštva je pripomogel k temu, da se ljudje povsod po svetu izseljujejo iz vasi v mesta. V mestih je vse pri roki, tudi možnosti za zaposlitev so večje. Primere dobre prakse glede na temo pametni meščani in tudi primer skozi oči ICT Technology Network je podal Tomaž Vidonja. So različni primeri v svetu. Gre za to, ali želimo imeti pametna mesta ali pa recimo pametne državljane ali pa meščane. In v Ljubljani recimo kakšna taka stvar se je začela odvijati, je to s kartico Urbana recimo, kjer se je da uporabljati za razne namene, s tem, da se z isto kartico recimo da voziti po mestu, uporabljati kolesa, študenti imajo dostop do kakšnih stvari, plačevati se da recimo parkirnino in podobno. Drugi taki primeri so tudi v tujini, kjer se uporablja recimo tehnologije za to, da se ve, kje so parkirna mesta, ali so prosta, niso plačevani in podobne stvari. Tako da tega je veliko, največ se posmerjajo na področju recimo tudi učinkovito rabe energije, da se zmanjša poraba energije ali pa da tista, ki se uporablja, se čim bolj učinkovito, da se zmanjša promet po mestih, zato ker je bolj enostavno uporabljati recimo javni promet, kar je tudi eden problemov v Ljubljani in podobno. Naša tehnološka mreža se ukvarja z večjimi področji. Najbolj tako trenutno zanimivo je področje interneta stvari, ki je pravzaprav samo tehnologija za to, da recimo v mestih se začne uporabljati razne rešitve na tem področju. Nekatere sem že naštel. Zdaj mi pa pravzaprav delamo to, da povezujemo podjetja, pa povezujemo tudi recimo študente, pa fakultete, zato tisto znanje in tiste raziskave, ki jih delajo, recimo čim bolj v praksi uporabijo v takih pametnih mestih. Sodelujemo z mestno občino Ljubljana, tudi z drugimi mesti se povezujemo, tako da tudi recimo na dogodku, ki ga imamo vsako leto novembra, tudi pripeljemo župane ali pa tehnike, inženirje tudi iz drugih mest, pa povejo in opišejo, kaj so tam delali, recimo z Danske, z Italije, tudi drugih krajev. Yeah, the notion of smart citizen refers to the fact that in most countries, in many countries in the world, in Western countries, there is a movement towards more open government, less hierarchical kind of decisions, so that people have to be involved or people want to be involved. For example, if you look in Germany, they want to be involved in decisions, in political decisions. But to be involved, you have to inform yourself and you have to be, in a way, smart to cope with the challenges, because if you decide about something,
you have to know the pros and cons. You have to know the arguments, and therefore you have to enable the citizens to do that. O tem, kako pomembna je konferenca in kakšni so novi pogledi Horizont programa 2020, je spregovoril tudi gospod Bror Salmelin, evropski komisionar, svetovalec na področju inovacijskih sistemov, digitalnih komunikacijskih omrežij, vsebine in medijev. It is important, but I would say that also in the perspective of the conference development since, now 26 years. It has been able to modify, renew itself to be timely each time. And of course, looking forward what is happening next. Well, the Horizon 2020 program is trying to match the whole path from the very basic research to deployment of the results. You could say having a holistic view on innovation as such. And as we are in this conference speaking about theory, practice, living labs, co-creativity, they fit very well in the overall thinking of the Horizon 2020. More concretely, what we will be offering is new tools for experimentation, prototyping, doing research in real-world settings. So yes, it fits very well the thinking I see omnipresent in this event. Družbeni mediji so nova oblika spletnih medijev, ki se od tradicionalnih medijev razlikujejo zaradi posebnih značilnosti, saj omogočajo večjo povezanost med uporabniki. Ravno zaradi tega so zelo pomembni tako v družbi kot posameznih organizacijah. Posebno mesto pa danes zauzemajo v komerciali, prodaji in za samo poslovanje. Social media is a really new topic. It was actually the term was coined in 2004, 2005. So it's new technology, new behavior, new processes. So and also it's new for research, but it's also new for the companies. And in our track we had one focus was, for example, on social CRM. So how can you use social media for customer relationship management? It's a new way of interacting with customers, but also, for example, with citizens in the public area and communities. And another focus in our track was about how to use social media within a company. It's called Enterprise 2.0. So how can you use it? How can you create value? How can you add value within the company? And the same applies, for example, for using Web 2.0 or social media technologies for University 2.0. So we had a paper, for example, on this, but we also had a special workshop on University 2.0. So how to use, how to utilize, and how to make use out of this new kind of technology. So it's a trend. So people using social media. If you look at Facebook, for example, in the Western world, nearly 100% of students, of young people, are using Facebook, and also the so-called young elderly or the elderly are using more and more Facebook. So it's something people use. So communities, but also companies have to make use out of it, and our communication patterns, they change. So how can companies cope from a marketing perspective, from a customer relationship management perspective, cope with this new kind of interaction between companies on the one side, consumers on the other side, but also the consumers among themselves. They communicate, they interact about products, about companies, they exchange feelings, evaluation, for example. So this is a new kind of communication taking place, and for many companies still they don't know how to make use out of it. Prednosti 26. blejske e-konference se kažejo tudi v povezovanju znanja med različnimi gospodarstveniki in zaposlenimi znotraj vladnih institucij. Well, this year's conference, there's some general ones and some specific ones. Specifically, it's particularly focusing on innovation, which, as we know, to pull ourselves out of this economic rut, we've got to do some interesting things. So that's good. We're focusing on those sorts of positive ideas. But more generally, what this conference does is to bring a lot of people to a beautiful place. It's inspiring to be in this location. My wife and I are into both lakes and mountains, so we find it inspiring for both reasons. But the people who come are inspired, and we get interested and energised about the sorts of topics we're supposed to be doing. So we find it really gives a kick, and we meet lots of people from different countries. And that was an example with the Outstanding Paper Award. Again this year, 6 of the last 9 years, the winners have come from more than one country. So the
paper has been a collaboration across national boundaries, and we think that's a really important part of this conference. Ljudje z inspiracijami in dobrimi idejami nam lahko prinesejo veliko novega. Peter Florjančič v starosti 94 let je dober primer in je lahko vzgled za številne mlade inovatorje, hkrati pa je živ dokaz, da leta niso omejitev za našo domišljijo in inspiracije. Razvoja v tehnologiji in človeštvu še zdaleč ni konec. Vse, kar si zamislimo, lahko enkrat postane resničnost.